megalayapost.news Meghalaya Used Car Dealers. Wansya Meghalaya Used Car Dealers abadon hamotrum nompo riboy desing. Kajakal kabapila bantit di batkeliang yajan baro gijajli hagador kababil. Yawan mansim kabu bat bampin nombabe. Naga benta gajintip kabakambanya hila banpun hakinekin number room. Highway Lai Art Nai New Way Lane Ranyo Dai Sau San New Nai Riunon Lane Dai Lai Riun Dai Pra UAR San Manpan ko borkar pang kilong kami bakin dan ru kata jingkit kli ban syakri na kabanta ka bahagmian berkajing bentoy ki paiba habaro kilang leng bak NPP party ka President ka State National People Women's Front jong ka National People Party ka Congress Meri Karpuri mitaksingi kalwan ban skem ya kinong ilam ka National People Women's Front Riboy District hak jing ilang ka belalong hadar hol sajar hanong po hak ne jing skem ya kinong ilam ka NPWF Riboy District ladan kadru na du MLA ka jerang basas nasutun President ke NPP Riboy ba Clement Molong ba Samlin Malngyang Secretary in charge ka Riboy ka kong Pinoplu Vice President ka National NPWF ka kong Rona Khamdeng MDC ka nongpo ba Donbok Khamdeng ba Rayonal Khargamni Working President ka NPP nongpo blong bat kentup ru kiwe kino ilam ba hakman ka NPP na Riboy bat na jelang kita kini ilam ke NPWF Riboy District ki kentup ya ka kong Wan Mon Timai Marpenyang kum ke Presiden IT Dora Walang Working President Santi Jarwa Vice President Mardilet Karnayor Vice President Roslia Makri General Secretary Veronica Santiwardiri Spokesperson Magdalene S Molong Advisor Lembar kui kidkhon bat kini ilam kum balapan pau ka jing temu jong kene ka jing scam ya kini ki long kumi kum kita kino ilam hapo ka party leng ba ka NPWF kalong bendang penklan ya ka party na ka banta ka election arjar pra badru leng ba kini ki long kumi kendang penklan ru ya ka jing sekri manwanra ya ka roy ka par bat ka bah ka miat jong ki paiba haki district bat ha ka jelahi browe ya ka ba pila pentu burong yang bila ayang ayang ni ka jana long sisur ba kongres semua lah yang kat ka kongres ka jana long sisur kawan kejuk korong progresi pun pada ai pudero yang parti NPP hi baru away jangka state yang kabati la ibet yang bangan lompong kata kan kita kebat dia untuk state working president jangka state bagi charge dari police kami ini dah dikom Magdalene dibagi je ya kapol berada layar le mari dah away mengarah away train dapat dulu yang boleh nak kejuk ke platform ai pudero yang dikom Magdalene yang kabati layar dan banyak seberang lang bagi hanya dekat tim kejungi nayolah banyak kereta pati nangis jam berlaku ke tim nilak banyak syak macam bandak deh susu bandak berbahas susu dia parti NPP atau district yang dapat snow yang kita kejing kenok mentok kejing kensi jom ki burung ki babur ki lantai beringin niat baik malah kejong ketong bagi datang ke dengan siang berkata long kerja dari Riboy District kejungi kerja pegawai ke konstitusi bagi kasihan di kejungi berokoi ikanya kepor bagi ke parti idan anggap dia balik bagi dalam MDC anggap kepor baikun Bapak Victor di tengah bagi rakan saya ada yang taruh idan sekitar mengikmati kepada kot kuncu idan letak pada jiwan sang anggap dia balik di mana mencoba dengan parti Kongres syaka parti NPP MLA Bawati buat MLA Muslim jadi dulu di MLA kena jauh lupa di original di Padang buat zaman baik sampai Pokroy kemudian kita di MDC Armor kemudian ini distrik kumbakalong mata bagi bakalong ka stronghold yang ka parti NPP apo katang ibo jakunta kung ka parti iwan kung kinokni iwan sini imdray ban yawan sabi pa tang po election iwan kasiw kya AP kung kinokit kam bangin ay masim ni bakuno ka kam tuni kanya chaprang na bay day party di Congress lawaras ndon ni dari resource person dan partai termiskin ini basuting jangan so kali kalau pakong samne minukran sibuk kapwa ipada ni ada election in Kenya min pet dari dia nom jadi ipada dia skill ni ipada kalau kapur jagung kan ni not sibuk dilat di lembaga negara skim makasarkan
ngisayo ini jiara lengma kecing peni mantah hani gumnur segi hani ketika bagi peni ini rampak lengma kebiu kenang bahio yang kalah inapai meski so men akabangayo maniadon lang bati akabayo manganieng hangne majumpi ban ya min sim na gamta ki ka new body na banong ka body ban thamai ki nong kit kam ki ban thamai ladui president joga district habai layo e ki jing scam na I state president ibadai ko bi chief guest hakani ko for ikong Grace Kapuri iba don ya ka thong bat ya ka jing trang ka jing angnu ka jungi kumno ban kentiu ya ka NPWF ngajuo ban ikren ban iman ka for ban ju amin sim ye gilong pe ban ju kren ban banya don pentalang kumno bangina ban amin sim nan ta gilong pe bagi mi syakmat ban don penta bat ka NPWF ban kit ya ba nak ka penta ka jilon kam jong ka party ka jungi te kinong kit kam lalu president joga district secretary nangka ki wei kinong kit kam ngakit bok ke wel yebi baro iwe ilong ki badon bok kam abang idon bat ka party ka baklan idon bat ka party ka badon ya ka jingi jingai idon ye nong elam badon ye ka jingi jingai idon ki dei ki badon bok kam badon bat ke ka party u honorable chief minister ubade ka jo ko bor kum u national president jo ka party ka jungi ngathai baro pila ju notice bha ya honorable chief minister jungi bade u national president jong ka national people's party de u nongilam ubadon ya ka jingit kle ka jingstart ubadon ya ka mensip jong ka jingsorit bat ude u nongilam ubasngap ya baro ki bawang banut panam nak benda ke jinglon kam ka sarkar ka balampat dan national people's party hak jela ke jungi kalala panora sibon ba di kampung roy pinsei leng ba resource person hak ba ki khon samla ki entrepreneurs ki long to me ki groups ki baper ki society ki baper ki registered club ki registered companies ki baper ki yo si boy ke jing toy na ka jingi jingai ka jong nong elam jongi tingi so don bok ni so men te na kelen junga kum u nong kit nong ba ya ka party nga gentu bi baro iwe ilong tumi iba shim me ke linkor ban fit ban ba na kumta ke jidon kam jo party ya israelitong 3 minute da ka jingia so tu jingmut da ka jingia ye israelitong 3 minute da ka ba ya share lang ya ka jingia ai jingmut I president iba thamai I ju fu ne ngaman ka por sibut ki jing bakala ngandon unong nong elam lane ka no nong elam lada ba ki don ya ka jing su tu ba ni don ha ka jing bakla lane ngimpat bian kita ki nong elam ki dei ban tiu ba ki bala manelam ya ka no bikin bun lain os na kanong po kubangin kan ya kali na jong tin rei kanong shisha ka ba tani ka jing sarong naman ta ka riboy district namar ba pidon hanu sawun ki MLA but arwood ki NDC mo tingasawan long ipihang ba long kita kiba way pa pila shimbi yang kakam pidei balong committed pidei balong sincere pidei balong kata ka sense happy ka pindon kata ka jingkit le ka ba kong sange kali ka jingkit le namar mundadea kapin berkat bao ngalong tang executive member o ngalong tang ita ngamyo ay kata kapus ka pahalor dengan nong ay bi kata kapus le kam na don kame kumanga ru yeladi ngasmoto ladang shim ngabak kum ka president ru nganundi banong bangan shim lo dikiki haladi
Bat panganong ba lese kung kata ka president ngan susya atang haladian re ngidon kam ka teamwork. Pero pili bandon be kata ka mensim ka badia tre lang ringkat namar ka por kam sasyo menta uara jar apusan ulalong shiteng jong uniusnem ka por ka bayat step namar mo pintre lese kang awar putra ngino position shalo ngan show pi ngi radon ni gani ka experience kam mo kabali kun election ngim jutrai banong shisnem shwa ka election ndre galong pi shwa ka election ka day tang kata ka finishing touch ka bangiyo ndre na day ka por ka ya pi pa pinsang na do menta na marwa kain bet ka day tang asnem waju kain ya gani ka shisnem ka banwan ka election shisnem mo ngai pi ka day tang ka finishing touch dengan kerpabra ni pi pa ka kinokit kam jong ka district boy Nado i president, hado ki executive members barokat, pindan kita kowe kamansir, pin reach out ki blocks ki jompi ki paper, bakumno kapapin pintelun ni ki kam ki jompi. Oi, wakla pide ki long kome, ndai amde ka papi pinong sir ki long kome ki don kata ka bor, kata ka mayan, kabanla, kaban syakri yo pa. Namar bahangi armut ngidon ki MDC kete. Mo ngomrona ban mga kunjur igongmak ibaladon ka experience kaba kanyo ina syakri ya Longsling constituency ho snubok I publik koma tang khambia kot irem rei ide ibeiro ibala syakri bha ya ka constituency ka jongi te ladani kita kilong keme ngila banlong kita ki syakri upai ba am kamanong balese ban syakri pai ba kang katu kami rei ki hajar ni hak bagin pertelon ni ka kam ka jongi bakumno ka bagin ai ki syakri ka bhatam Henripat, lada pat, nyimdon kita ki leaders, kiban syara ilam ini, kiban ay ka ketika man nabanda jongi, ngindom la, jasi banong panpoish na to. Tapi yang ni kung melakren, iya mene badan buram jo kejirang mene, barakat mentah ni ketika bela syaindam mene pilih ki leaders, syem mene pilih ki leaders, banong eskem, ba hawara jarar bukra. Dapat jingtrai Shibraham ke jompi ngangit ba karibhoy district hi barak samtali kini ki constituency kadai ban job na ka party ke jompi denum de pide ben bo ya kata kathong hakma barak samtali ki constituency kadai bende jong ka party NPP nakaliam mo jong hadin ka bangala shinti kum ka state president jong ka NPWF how benai July saktarik Tinga small banong ipi hangi ba amtang kata ka jinong president ka jonga kabachuhun mit kumto hamay lapin kete ki jingmot ki jing perkhat ki jonga ba dan kam ban pintelun ni ka kam hamal lagi district namar na soto balada ki district hi kim klein ki block levels ro ki nomkla Kasno banong ipi hangi ka jiwan ka jongi mentakasni habede pakani induction ceremony kaba pinkop punom ipi kinongkit kam jongga district riphoy brokaway na ka jongga NPWF kanlong ru shibenta kaba nai mensi ipi bat kunjuru kanlong ru shibenta kaba kunno kaba pinsnang yaki kam ki jongpi kumbelakren nei ba Sostene sopen mene YMLA FDC badan buram jongga jirang kadai ke jikshisha ba hawat menta ka party ke jongi kadon kasoka ka party ke jongi ka sanchar ya ka jalai brokaway tindai pat mi hap hai pat shagani ka batsawan jong war hajar apura banim de dan sakai kai ya kapor bat nasno Badai limba jompi ki nongkit kam ki balasya pinkupuram hakane kasgi kabapindan kita kamensir kabapintray Shibraham nabanta ki constituency ki jompi ki paper bat kamtam kabapinay ya kata ke jingetray lang rinta kum shipara bat kamtam me kum balakran mene shahma di bendan chanin kong ke jingsore kadi bendan ke jingesno tu jingmut namar hakanu kanu kakinhun hakanu kanu katim
Shakatok Kabapi Lese Pi Kmi Ban Kinjo Shakatok Meghalaya Post.news.